dương ban sắc xaពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិរបស់យើងឃើញថាចេះតែវិវត្តនឹងមានការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំគណៈអាត្មានឹងពន្យល់ពីកិច្ចខ្លះៗបន្ថែមមុននឹងការស្ងប់ស្ងាត់ចំពោះកិច្ចប្រតិបត្តិក្នុងការចម្រើនអាណាបានសតិវាមិនពិបាកអ្វីទេឲ្យតែការព្យាយាមរបស់យើងមាននៅការព្យាយាមដ៏ល្អបើសិនជាយើងមិនមានការព្យាយាមឲ្យបានច្រើនទេហើយយើងបដោយចិត្តច្រើនមិនងាយស្ងប់ទេបើយើងព្យាយាមចម្រើនរក្សាចិត្តរបស់យើងរឿយទៅគឺវាគង់នឹងបានស្ងប់អញ្ចឹងឥឡូវយើងលើកភ្នែនទាំងអស់គ្នារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនៅតែវិធីនៃការចម្រើននៃការតាមដាននៃខ្យល់ហ្នឹងយើងដកដង្ហើមហ្នឹងកុំឲ្យធ្ងន់របៀបស្រាលឡើងស្រាលចុះមកវិញស្រាលរបៀបគេថាយោលខ្យល់នឹងយោលក្នុងដូចយើងយោលតោងមួយអញ្ចឹងណាឬក៏យើងបើយាយវិញដូចពេលកូនយោលកូនក្នុងរឹងអញ្ចឹងណាទាញវាមួយទៅមិនមែនទាញកត្រាក់ទេតែទាញកត្រាក់វាភ្ញាក់អញ្ចឹងយោលមួយម៉មណាខ្យល់នឹងដំណើរខ្យល់នឹងប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងដល់ឲ្យស្មើមិនធ្ងន់ទេវាវឹងទៅលើវឹងទៅក្រោមណាខ្យល់ហ្នឹងមិនได้ដង្ហើមចេញទៅលើទៅដង្ហើមចូលមកក្រោមមានរបៀបស្មើឡើងស្មើចុះណាអាហ្នឹងគឺជាមូលដ្ឋាននៃការប្រើខ្យល់ដើម្បីឲ្យខ្យល់ហ្នឹងរត់ស្មើដើម្បីកុំឲ្យវេទនាច្រើនហើយសតិរបស់យើងត្រូវគិតត្រូវដឹងត្រឹមតែខ្យល់ប៉ុណ្ណឹងចេញនឹងចូលឡើងនឹងចុះអ្វីផ្សេងទៀតមិនបាច់គិតមិនបាច់ខ្វល់ទេដែលឡែកសម្រាប់អ្នកចាស់បានន័យថាអ្នករៀនច្រើនឆ្នាំហើយច្រើនវគ្គហើយយើងមិនបាច់ខ្វល់អញ្ចឹងទេដកអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែខ្យល់ហ្នឹងវាទៅយ៉ាងណាក៏ទៅយ៉ាងហ្នឹងទៅហើយចាប់ផ្ដើមប្រឡែងខ្យល់ចោលសម្លឹងមើលខ្យល់លហើយក្នុងទ្រូងក្នុងពោះវិញតោងយកការលហើយវិញមិនបាច់តោងយកវែងតោងយកខ្លីទេអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់បដិបត្តិអ្នកដែលបានព្យាយាមបដិបត្តិបានស្ងប់ខ្លះហើយអញ្ចឹងព្យាយាមបដិបត្តិរបស់យើងនេះវាមានអ្នកចាស់មានអ្នកថ្មីបានន័យថាអ្នកទើបរៀនថ្មីហើយអ្នកនឹងរៀនចាស់កន្លងទៅហើយអញ្ចឹងវិធីនៃការចម្រើនវាលៀងគ្នាបន្តិចអ្នកថ្មីគឺតោងយកតាមលំដាប់ចំណែកយើងអ្នកដែលសិក្សាធ្លាប់បដិបត្តិពីមុនមកហើយយើងមិនចាំបាច់នៅរកវែងរកខ្លីអីទេគឺវែងតែដំបូងប្រឡែងខ្យល់ហ្នឹងឲ្យវាស្ងប់ទៅជួនកាលខ្យល់គ្រាន់តែតោងបន្តិចទៅវាស្ងប់ខ្លួនវាអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ខំប្រទាញរកវែងទេទៀតទេយើងតោងយកខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងចូលហ្នឹងឲ្យមកជាអារម្មណ៍ទោះបីវាតិចក្តីច្រើនក្តីយើងមិនបាច់ទៅរកអាភាពដើមវិញបើវាអស់ទៅខ្យល់បន្តិចទៅសម្លឹងមើលតែលក្ខណៈលហើយបានខ្យល់ដែលបក់ក្នុងកាយរបស់យើងលហើយក្នុងកាយរបស់យើងអ្វីផ្សេងពីហ្នឹងយើងកុំគិតអញ្ចឹងការចម្រើនរបស់យើងចម្រើនរៀងខ្លួនទៅយើងមិនចាំបាច់ទៅខ្វល់ជាមួយអ្នកណាចម្រើនបែបណាវាទៅដោយនិស្ស័យរបស់គេផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងដែលឡែកយើងចម្រើនក្នុងកិច្ចរបស់យើងម្នាក់ដោយការព្យាយាមរៀងខ្លួន អ
mìnhจะบอลคดีទេแต่មិនអារម្មណ៍ហ្នឹងកុំឲ្យច្បល់គ្នាតែកាលណាអារម្មណ៍នឹងច្បល់ហើយវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងវេទនាកើតឡើងទៀតអញ្ចឹងថ្មីរសាចិត្តនឹងឲ្យនៅក្នុងកន្លងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងគឺតោងវាជាប់កុំឲ្យសតិនឹងរលត់ទៅណាក៏ទៅតាមចិត្តនឹងអត់កើតទេត្រូវរក្សាត្រូវគ្រាកចិត្តនឹងឲ្យមមទាំឡើងតាមកន្លងដំណើរនៃខ្យល់នឹងតាមលំដាប់មួយហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងចាប់ផ្ដើមពីដើមមកហ្នឹងគឺតោងវាតាមជំហានអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលយើងបញ្ជូនចិត្តឡើងចុះជាមួយនឹងខ្យល់បែបណាយើងនៅតែតោងចិត្តជាមួយនឹងខ្យល់បែបហ្នឹងនៅតែតោងចិត្តជាមួយនឹងខ្យល់បែបហ្នឹងហើយប្រយ័ត្នអត់លត់សតិព្រោះការចម្រើនយើងមានសតិបើកាលណាសតិរលត់ហើយយើងបានអីសម្រាប់រលឹកសម្រាប់ដឹងទៅទៀតអញ្ចឹងវារលត់ទៅទាំងអស់អញ្ចឹងប្រយ័ត្នបាត់បង់សតិដោយមិនដឹងខ្លួនហើយសតិហ្នឹងគឺមានឧបការៈសំខាន់ណាស់សតិព្រោះសតិមានតួនាទីសម្រាប់ចងចិត្តអញ្ចឹងបើសតិបាត់បង់ចិត្តហ្នឹងក៏វាមិនតាំងមាំដែរអញ្ចឹងត្រូវពង្រឹងសតិពង្រឹងស្មារតីហ្នឹងគឺឲ្យបានមាំទាំល្អកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងវារីងាយទៅនេះទៅនោះចិត្តតែបដោយទៅកាលណាបដោយចិត្តទៅចិត្តហ្នឹងមានទីបំផុតទេចិត្តហ្នឹងវាចេះតែទៅហើយទៅទៀតទៅហើយទៅទៀតហ្នឹងគឺរកភាពពំនឹងភាពប្រកបអត់ឃើញនៃអារម្មណ៍ពិតដែលយើងត្រូវតោងយូរទៅអង្គុយទៅជាធុញទៅវិញអញ្ចឹងការចម្រើនខ្យល់អាណាបានេះគឺយើងចម្រើននៅក្នុងការរលឹកខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមចូលខ្យល់បើយើងពោលទៅវាមាន6ខ្យល់ប៉ុន្តែខ្យល់ដែលយើងចម្រើននេះគឺយកខ្យល់ក្នុងកាយខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលមិនយកខ្យល់ដតីក្រៅពីនឹងទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងខ្យល់6ហ្នឹងលោកបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺឲ្យយើងតោងយកនៅលក្ខណៈរបស់រូបបរមត្តនោះទេនាមបរមត្តនោះទេប៉ុន្តែយើងចម្រើននៅក្នុងសមថៈនេះយើងធ្វើចិត្តយើងឲ្យស្ងប់ជាមុនសិនចាំយើងទៅរៀបរកការបរិកម្មឬក៏ពិនិត្យចម្រើននៅវិបស្សនាជាកិច្ចបន្តអញ្ចឹងយើងអង្គុយនេះគ្មានការបរិកម្មធម៌ទេគឺមានតែការកំណត់ដឹងនៅធម៌ដែលយើងកំពុងតែចម្រើនកំពុងតែភាវនាអញ្ចឹងអាណាបាណសតិគឺយើងមានការរលឹកការដឹងនៅក្នុងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលអត់មានទៅបរិកម្មឯណាបល័យអីឬក៏បរិកម្មពុតចេញធោចូលឯអត់មានទេគឺមានតែកិរិយារលឹកនៅខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមចូលតែម្យ៉ាងណារលឹកនៅខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមចូលតែម្យ៉ាងខ្យល់ដតីក្រៅពីនោះมันយកចិត្តទៅទឹកទៅគិតទៅតោងទៅចាំអត់ទេខ្យល់ជាលក្ខណៈគេថាអត់ធាងកមៈវេទខ្យល់ដែលបក់ឡើងទៅលើតាមរាងកាយឬក៏អធោសមៈវេទខ្យល់ដែលបក់ចុះមកក្រោមតាមរាងកាយហ្នឹងឬក៏ខ្យល់ជាលក្ខណៈកិច្ចយៈវេទខ្យល់ដែលបក់នៅក្នុងពវៀនឬក៏ខ្យល់ទី4ជាកោថាសយៈវេទខ្យល់ដែលបក់នៅពេញរាងកាយបក់នៅក្នុងពវៀនក្នុងពោះក្នុងពវៀនណាកិច្ចថាសយៈវេទគឺបក់នៅក្នុងពោះណាខ្យល់វាបក់គោក្នុងពោះអីចឹងទៅខ្យល់បក់នៅក្នុងពវៀនតូចពវៀនធំនៅក្នុងអត្តភាពរបស់យើង
ឬក៏អង្គានុសានវេទខ្យល់ដែលពេញទាំងកាយចម្រើនច្រើនឡើងពេញកាយក្នុងប្រភេទក្រុមខ្យល់ទី5ដល់ខ្យល់ទី6គឺអសសៈបសសៈវេទគឺខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមចូលអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកំពុងអង្គុយនេះយើងតោងយកខ្យល់ណាយកមកជាអារម្មណ៍គឺតោងយកត្រឹមតែខ្យល់អសសៈបសសៈដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញចូលតោងយកដោយវិធីណាតោងយកដោយការកំណត់ដឹងព្រោះអង្គុយថ្មិចភ្នែកបិទតិចចំអណ្ដាតកាយចិត្តមានតែកិរិយាដឹងខ្យល់នឹងសំចរឡើងចុះក្នុងកាយខ្យល់អសសៈបសសៈដង្ហើមចេញចូលក្នុងកាយដឹងតែខ្យល់ចេញនិងចូលបានអាត្មាខ្ញុំកណាប្រកេនថាកាលណាដែលយើងលើកភ្នែកឡើងឈប់គិតឈប់ខ្វល់អ្វីទាំងអស់ខ្យល់លក្ខណៈបែបណាក៏កុំរវល់ដែរយើងគិតត្រឹមតែខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងចូលឲ្យជាប់តែប៉ុណ្ណឹងណាសតិហ្នឹងវាជាគ្រឿងចងចិត្តជាគ្រឿងក្រៀកចិត្តរបស់យើងសតិហ្នឹងមានតួនាទីសម្រាប់រលឹកខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងចូលជាប្រកក្តីហើយខ្យល់ហ្នឹងវាកើតខ្លួនវារលត់ទៅខ្លួនវាឯងទេយើងមិនបាច់ប្រឹងមិនបាច់បង្ខំទេមិនបាច់ប្រឹងមិនបាច់បង្ខំទេជាយាមរឿយសម្លឹងមើលការសញ្ចរឡើងចុះរបស់ខ្យល់រឿយអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនញែកចិត្តយើងឲ្យដាច់ចំពោះខ្យល់ដូចបានប្រកេនជំរាបជូនមិញខ្យល់6ក្រុមអញ្ចឹងខ្យល់បក់ទៅលើបក់ទៅក្រោមតាមរាងកាយអត់តោងយកមកជាអារម្មណ៍ណែអត់ទេខ្យល់បក់ក្នុងពោះក៏អត់ដែរខ្យល់បក់ក្នុងពោះវៀនក៏អត់ដែរក៏មិនតោងយកមកជាអារម្មណ៍ដែរខ្យល់ពេញទាំងកាយក៏អត់តោងយកមកជាអារម្មណ៍តោងយកនៅខ្យល់ជាអារម្មណ៍គឺខ្យល់អសសៈបសសៈដង្ហើមចេញចូលយើងចម្រើនសាច់ជួបខ្យល់ទាំង6ហ្នឹងណាខ្យល់បក់ទៅលើបក់ទៅក្រោមតាមរាងកាយនិយាយខ្លះពេលខ្លះខ្យល់នឹងរត់ស្រាប់តាមរាងកាយចុះឡើងរត់ចុះរត់ឡើងចឹងអត់យកទេអត់គិតទេបានន័យថាយើងមិនត្រូវយកអារម្មណ៍ទៅគិតទៅខ្វល់ទេវាកើតយ៉ាងម៉េចក៏កើតទៅយើងមិនបាច់ខ្វល់មិនបាច់រវល់ជាមួយខ្យល់បក់ក្នុងពោះវៀនអង្គុយទៅដូចជាបក់ក្នុងពោះណាអង្គុយទៅដូចវិលក្នុងពោះឬក៏ខ្យល់ហ្នឹងវាចាក់ក្នុងពោះគោក្នុងពោះអញ្ចឹងយើងកុំបាច់ខ្វល់ដែរខ្យល់ហ្នឹងវាកើតតែមិនក៏កើតទៅខ្យល់ក្នុងពោះវៀនបក់ក្នុងពោះវៀនពេលខ្លះបក់ខ្លាំងពេកទៅខ្លះចេញផោមទៅទៀតទៅនេះខ្យល់ហ្នឹងវាធាក់អញ្ចឹងយើងក៏មិនខ្វល់ពេលខ្លះទៅទៀតទៅខ្យល់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចម្រើនពេញទាំងកាយណាអង្គៈនុសាសវេទណាគឺខ្យល់វាពេញទាំងកាយធ្វើឲ្យច្រើនទៅចម្រើនច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកធ្វើឲ្យយើងចុកធ្វើឲ្យយើងតឹងធ្វើឲ្យយើងណែនធ្វើឲ្យយើងពិបាកទ្រាំខ្យល់ឡើងជួងកាលវារត់ប្រសេកប្រសាយខ្យល់ឡើងវារត់តាមរាងកាយយើងធ្វើឲ្យយើងតឹងធ្វើឲ្យយើងណែនធ្វើឲ្យយើងច្បុកច្បល់អារម្មណ៍តាមវាអញ្ចឹងយើងកុំច្បុកច្បល់អារម្មណ៍តាមខ្យល់ហ្នឹងពេលខ្លះយើងច្រើនច្បុកច្បល់អារម្មណ៍តាមអាខ្យល់តឹងចោលណែនហ្នឹងជួនកាលភ្លេចគិតដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលអស់តែគិតរឿងខ្យល់ឈឺអញ្ចេះខ្យល់ចុកអញ្ចោះបែរជាទៅគិតអញ្ចឹងទៅវិញទៅគិតឈឺជើងបន្តិចទៅគិតតឹងក្បាលបន្តិចទៅអូខ្យល់រត់ឡើងទៅលើសឹបលើក្បាលហើយទៅគិតក្បាលទៀតដែរខ្យល់ដូចជាតឹងណែនថប់ដង្ហើមដូចចាក់ខ្យងខ្នងទៅគិតទៅខ្យងខ្នងនោះទៅទៀតខ្យល់ណែនចុកជើងគិតចុកជើងទៅទៀតដល់អញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់យើងវាទៅជាអារម្មណ៍ច្បុកច្បល់ហើយវាលែងតម្កល់ជាសមាធិហើយលែងគិតពីខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមចូលបានហើយ
chẳng dương ấp thở ai chất dương chỉ bốc cho bó chẳng ở vây đại dương ban tăng phi khẳng đau mau đã sao cần lon đầm nào để dương ban phá để bạt mau cho lần chặt nó cứ ở nơi chỉ môi kia sạch tệ sầm ráp rồi lực nó cứ ở chop chỉ môi kia chắc mình tha tho bay để dương chầm ra là na pa để trâu để xa ở chop sạch tệ như nào làm bay nó cứ chỉ ở vây để dương trâu ca và thà bây giờ dây khai dương sắm cái thao bị chập bạch trổ kia bây giờ dây tam on thoát cái thà xăm bị giúp chỉ môi kia mà này ta ao bị prom chỉ môi kia lao chóc chỉ môi kia sạch tệ nhiên là rom tao chỉ môi được cho lại chọp cả na bắt on thoa môi ná rồi lột môi ná chật dương ọt ngọc chật dương ọt ngọc chẳng dương trời ca truy diêm trời ca chầm ra ao bị rươi tràn từ chẳng mà tha trời miên nữ chăm tệ sma thị chất đây chùm vẽ chất đây pin chất trong bàn thò nó rất là trong bàn cục kia ban là trong bàn nó bầm non này trong bàn nó mến chơi tại trong ấy cứ dưỡng trời miên nữ vì là dạ sma thị nè chăm tệ vì là dạ sma thị miền ca đầm co chất không ca kia diêm hai kia diêm tiết bởi trong ca thò trong bàn thò kia diêm chấm ra hai chấm ra tiết thua hai thua tiết đôi chất tạ ca dục chất tục đạp con chất tao dục cho group area bọt để đại cho coi năng bàn bàn cái chất ở na nay đó nó không ao phải lên chất men cái tập bên coi thâm mà mau pi mau nó đạp tiền coi hai phải lên và đói chất ọt đấy tôi bây giờ đạp pi ca coi thoa cả đói bao mình coi và tó đa chẳng gram tôi bây thua ở vây cái đói có chất nó thưa cáp con lang từ căn nào lắm cứ cho chua group area bọt để đại cho coi ọt trời vô chất từ kết từ qua cho mỗi aram đặt tay nè thế này ọt trời vô chất từ kết từ qua cho mỗi aram đặt tay nè thế chẳng miền tại cá bình chôn chất nét trời vì cha là mưa tại sao đói vì mang xa sma thị này vừa ca trời mưa nơi chất đừng sao ta mà anh đừng có chất tao ở ram chùm buộc sao ban thế chất nâng về nâng thế bầm nâng thử thơ mạch chẳng khom prăng chi diêm khom prăng chùm ra nói vì cha lang từ tiết này nó chia với để dương trân miền chia cái chùm vọt bỏ dương ca na lục dây lục ta sừng ruộng ban lục dây lục ta chia diêm ban rươi tới thoa nó ọt vui nâng cào ọt vui nâng càoสำหรับลูกยีทำไมไม่มีรัตสรูติจำรานแบบแนนสังตะการออกตาจะดออยจะสมาลางสมาจอกเตอสเตสมาดักได้นั่งจวบchỉ môi nâng cho đằng hai nâng cầm ở lót vui cho từ clay từ pin từng cài tới cho bay clay chung cao rồi lót từ bắt ngọc chân tới chung cao từ lừa tới chung cao việt chọc một cao mà chung cao về sai pin từng cái rồi lót ọt tới chỉ cầm cho ngọc là ọt từ coi du tới tục về từ nãy có rồng ngọc ọt từ cao tập bay tệ cao té sọc hạ sma thị cao lão coi du qua mọi chuyện con là thua đại cao prom chỉ mua na pa đại cà phê đại cà phông tại chấm ra cao nó về miền pa mọi chuyện chặt rì tuần chặt sra miền bay tệ sẽ cái đây ai cài chặt prư rôm prư sờ bay coi sẽ chẹt sẽ nóc srol này lạc prư thì chẹt pia này lạc coi đôi đai lạc coi sra luôn lạc coi tới prư nhá thì chẹt srol là nó nghe tập bay tệ cái bông coi dây ta nó sẽ chua bay làm toàn chua chân khom phẳng là chua tới khom phẳng giá mấy men khom phẳng đọt cho lại chua cái cứ chi diêm chầm ram chi diêm cầm nát đằng đằng hàng mà chua cầm ở lật tệ tới đằng bà này cát bay tệ hay cát được sọc hạ cát được sọc hạ cát được bát thị bay tệ bát thị thì cái đấy ngọc cái thì cái đấy ngọc chật
កាយដែលធ្លាប់ក្រោតក្រៀតរវើរវាយជួងកាលជំងឺដំកាត់ផ្លូវកាយក៏សឹងតែបាត់ដែរពេលហ្នឹងនៃបស្សទ្ធិស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តកាលណាបានស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តរមែងស្ថិតនៅជាសុខវាទៅជាសុខកាយសុខចិត្តសុខផ្លូវកាយសុខផ្លូវចិត្តចឹងបានអ្នកដែលអង្គុយកើតធម៌គេថាដូចស្រឡះស្រួលណាពីមុនដូចធ្ងន់កាយអ្នកចិត្តនឹងវាដូចរវើរវាយច្រើនស្រាប់តែអង្គុយធម៌ឥឡូវស្អាតស្រួលអើយស្រួលចិត្តដូចស្រឡះកាយដូចស្រឡះដូចស្រាលខ្លួនល្អណែចេះពោលសរសើរមិនដឹងថាធម៌អីទេប៉ុន្តែចេះសរសើរដែរអាហ្នឹងហើយគឺជាលក្ខណៈនៃសុខៈដែលកើតសុខកាយសុខចិត្តមកដល់អំណាចនៃបៃតិបស្សទ្ធិកើតឡើងជាហេតុនេះសុខៈក៏កើតឡើងមកណាដល់អញ្ចឹងក៏កើតសមាធិការតម្កល់ចិត្តបានការតម្កល់ចិត្តបានដាក់មកភ្នែនណាក៏ចិត្តហ្នឹងវានៅនឹងអង្គុយយូរទៅធ្វើឲ្យត្រជាក់កាន់តែច្រើនទៅជួនកាលអង្គុយយូរទៅធ្វើឲ្យកាយនឹងកាន់តែស្រាលទៅធ្វើឲ្យកាយនឹងកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងនេះសិតតែអង្គធម៌កើតឡើងអាណាបាណសតិនេះគឺជាអង្គធម៌សំខាន់ណាស់បើយើងចម្រើនឲ្យច្រើនទៅធ្វើឲ្យច្រើនទៅធ្វើឲ្យសុខភាពផ្លូវកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តយើងគឺបានល្អណាស់អ្នកចម្រើនធម៌នឹងឲ្យច្រើនទៅមិនសូវមានជំងឺបៀតបៀនមិនសូវមានអារម្មណ៍រវើរវាយច្រើនឬក៏តានតឹងច្រើនអត់ទេចឹងព្យាយាមចម្រើនព្យាយាមប្រតិបត្តិឲ្យច្រើនទៅតែបើចង់បានធម៌ត្រូវព្យាយាមចម្រើនកុំខ្ជិលកុំធុញចម្រើនហើយចម្រើនទៀតឲ្យបានបន់ច្រើនណាស់អាណាបាណសតិនេះព្រះអង្គលោកសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរមជ្ឈិមនិកាយលោកថាអាណាបាណសតិភិក្ខវេភាវិតាពអូលីកតាលោកសម្ដែងថាអាណាបាពអូលីកតាមហានិសង្សាណាលោកថាអាណាបាណសតិដែលបុគ្គលបានចម្រើនហើយបានធ្វើឲ្យច្រើនហើយចម្រើនរឿយទៅឲ្យពេញបរិបូរណ៍ទៅរមែងមានអានិសង្សច្រើនមានផលច្រើនណាអាណាបាណសតិភិក្ខវេភាវិតាពអូលីកតាមហបលាមហានិសង្សាហ្នឹងណាបុគ្គលដែលចម្រើននៅអាណាបាណសតិនឹងឲ្យច្រើនទៅធ្វើឲ្យច្រើនទៅចម្រើនឲ្យពេញបរិបូរណ៍ទៅរមែងបានផលច្រើនអានិសង្សច្រើនអាណាបាណសតិភិក្ខវេភាវិតាណាចត្តារោសតបដ្ឋាននៃអ្នកបុគ្គលចម្រើនអាណាបាណសតិរឿយទៅធ្វើឲ្យច្រើនទៅចម្រើនឲ្យពេញបរិបូរណ៍ទៅរមែងនឹងអាចញ៉ាំងនៅសតបដ្ឋានទាំងឡាយ4កាយានុបស្សនាសតបដ្ឋានណាវេទនានុបស្សនាសតបដ្ឋានណាចិត្តានុបស្សនាសតបដ្ឋានណាធម្មានុបស្សនាសតបដ្ឋានណាឲ្យកើតឡើងឲ្យពេញបរិបូរណ៍បានណាបរានតាណាបាមួយក៏អាចញ៉ាំងនៅសតបដ្ឋានទាំង4ឲ្យកើតឡើងបានចត្តារោភាវិតាពអូលីសតបដ្ឋានណាចត្តារោពោឆង្គេបរិបរេនតេលោកថាការចម្រើននៅសតបដ្ឋានកើតហើយពេញបរិបូរណ៍ហើយរមែងញ៉ាំងនៅពោឆង្គៈធម៌ទាំង7ឲ្យកើតឡើងបានពោឆង្គៈទាំង7ណាសតពោឆង្គេបរិបរេនតេកាលណាចម្រើនច្រើនទៅធ្វើឲ្យច្រើនទៅរមែងសម្រេចនៅធម៌ពីរយ៉ាងទៀតគឺវិជ្ជានិងវិមុតតិណាអញ្ចឹងបានលោកពោលថាបរិសតពោឆង្គេភាវិតាពអូលីកតាវិជ្ជាវិមុតតੰបរិបរេនតេណាក្នុងបើយើងពោលបទដើមនៃបាលីហ្នឹងគឺមានន័យថាអញ្ចឹងកាលណាចម្រើននៅពោឆង្គៈទាំង7កើតឡើងបន្តពីសតបដ្ឋានហើយធ្វើឲ្យច្រើនពេញបរិបូរណ៍ហើយវិជ្ជាវិមុតតੰបរិបរេនតេវិជ្ជានិងវិមុត
có rồi mấy cát láng chỉ tì bầm phật chẳng nhắn nơi xịt đây tục từng lái ao rồi sạch bỏng tử nè mình coi đọ ta từng hàm trình đọ ta từng hàm trâu lăng ắt phải giàu thế cứ ban ca ngọc chật thông thế nhá ai à na pan sạch tệ ní cứ chui thưa ai sọc cặp hiệp lơi ca dương có lọ sọc cặp hiệp lơi chật dương nó có lọ sầm khăn ai thì dương chi diêm bạn để bạt bàn dương công chừng để chỉ miệp chôn pi càng đau mau chẳng thà on thoa bấy để dương trừ ta chi diêm thưa ở tràn đấy ta bấy xăm bạch chia nô sạch tệ mà đấy ta phải chỉ nhẹ miên nơi tập bạ thọ ở vậy tới chia tập bạ thọ cứ chia sẻ cái đấy chi diệm cà chi diệm tiếng giúp tiếng ngay rồi bỏ bạc cả na rồi gì lục ta năng hai cứ ao một hai chia tập bạ thọ chỉ cương cầm chặt bong chỉ cương nhòm nhỉ nơi ba bạc của sao chỉ cương cầm chặt bong phải chia đừng tô mà nó cứ miên tại kia là giáp chi diệm là xa chất nơi khăn samadhi chi diệm group là giáp bọt coi đa cho chẳng đây cái là giá bóp thấp nó không thọ coi có lực tam đan thọ cho có tam đan thọ đa chừng crom tam đan thọ group là giá bóp cứ miên cạp chỉ diệm nè nó ao một tháng ta bay chỉ nè miên nấu tập bạ thọ chỉ cứ bạn để bắt chỉ cứ chậm ràn hơi xăm phải chia nô chỉ nè miên xăm phải cha nhẹ đằng luôn rom na để cọp bay lẹ bong rom na để tới chậm ra chẳng rom na khó hòm pi cho đằng hàm trên châu rom na cua sờ lanh cái đây cua sờ ấp cái đây mình pin chặt cái đây mình pin chặt cái đây cứ công vỏ công rồi vô vừa mách vừa chặt ở thom mà đa hai sầm lăng mưa tại cam mặt than cho mọi chuyện ti tăng này rom bò dương tại phần nặng vay sen cào bị nắng dương dẹp chặt chào này thử miên smart đây đắng nè na này dê chở nè na pin chặt cái đây mình pin chặt cái đây luôn dương cái đây có công khoa nó vay từng ngõ từ lẹt chào công nát công đặng từ mấy area bắt đây đa chọn cưới từ miên nơi sam phải trả nhẹ cứ chỉ nhẹ công nát đắng cướp bể nữa cho được hàm trên chỗ được luôn bàn chậm rào nâng ông thoa thì bây giờ sạ tệ mà ông thoa thì bấy cứ sạch tệ chỉ cương rồi lực thử miên sạch tệ rồi lực toàn đằng toàn nó ti ho thầy dưới cặp bông coi chậm ra mà thì sạch tệ trừ lực cho đằng hám trên chồn về đằng coi về khóa tới chật về là bô từ can rom sen ba tới chụp cất đằng hám trên cho chẳng sạch tệ nó thử chắp rồi lực chắp đắng tiền chật mà mình còn chết tập ở đâu ao chật nó về từ trai đồng cốt tam tầm nương về tới na có từ ở từ khóa chung cá đồng coi thì mấy chật đăng tới ná này này ở tới chẳng sạch tệ nó bàn này thay vì ba tay từ ca na chật về mình nói coi thằng coi bàn này chật về mình nói về từ cất ấy xế bàn này thầy dưỡng rồi luật sạch tệ bắt bằng sạch tệ bắt bằng sạch tệ ấy từ ca na bắt bằng sạch tệ hỏi bàn này chỉ mờn thiệt ọt miền ấy chỉ mở ban thiệt thế chẳngត្រូវប្រយ័ត្នចិត្តប្រយ័ត្នអារម្មណ៍អញ្ចឹងក្នុងកិច្ចចម្រើនហ្នឹងលោកយាយលោកតាកំពុងតែបំពេញនៅបនយ៉ាងធំធេងនឹងនិស័យដ៏ល្អដល់ប្រពៃហើយជាអ្នកកំពុងតែរក្សាក្នុងអង្គនៃឈានទាំងឡាយឲ្យកើតឡើងណាត្រឹមខនិកសមាធិចម្រើនយូរទៅវានឹងទៅជាឧបចារសមាធិជាយាមឲ្យវាចាស់ខ្លាទៅនឹងទៅជាអបណាសមាធិដំបូងនឹងវានឹងខ្លះមិននឹងខ្លះវាធម្មតាទេចិត្តរបស់មនុស្សយើងម្នាក់នោះវាមិនមែនដាក់មកផ្នែនទៅបានស្ងប់ព្រាមទេណាចិត្តយើងបណ្ដោយរាប់ខែរាប់ឆ្នាំមិនបានអប់រំអីផងឲ្យដងអង្គុយតែម្ដងចង់ឲ្យចិត្តនឹងវាស្ងប់មិនបាច់កើតអត់កើតទេអញ្ចឹងដល់ជាយាមដកខាត់ចិត្តរឿយទៅចិត្តនឹងវាស្ងប់បានបើមិនតាន់ស្ងប់ពេលនេះម៉ោងនេះក៏ម៉ោងក្រោយថ្ងៃស្អែកខានស្អែកសំខាន់ឲ្យតែយាយតាបកណាក៏ព្រះអង្គជាយាមចម្រើនហើយមិនគិតអីទេយើងវាជាចូលចិត្តបដោយចិត្តឲ្យគិតអង្គុយនឹងកុំគិតអីទាំងអស់សម្លឹងតោងយកមើលតែខ្យល់ចេញនឹងចូលមកជាអារម្មណ៍ទៅបានហើយណាអ្នកដែលខ្យល់រលត់
ở hơi sầm lăng mưa cho là hơi không cài mưa cho không cài dương bình mà đòn mưa cho về cho play ở hơi thì chỉ mình ọt miền cho định môn ọt miền cho đọ về đọ play định môn chẳng dương ọt miền từng cối đọ về thế thì chỉ làm cối ta đọ đằng hao mình chụp cho ọt thế đằng hao nó cái men cối ta đọ là hô thế sẽ đạp ấy toàn đó ọt thế đó ta ta bông thế đằng hai trên đằng châu đằng hai vì nó bẩn đôi cho nó hỏi lao cho luôn với dương con ta cầm nắp đắng con ta rồi lất cướp đằng hai này cho lại lao đằng chọc ọt miền từng cùi prang đọ trình về châu về ọt thế nó sầm rạp nhẹ thay mấy trong cá mình chối cùi ta không prang đọ đằng hai trình về châu về ọt thế ai vì lao luôn về chọc luôn về tới dương con ta cầm nắp đằng ấy chấm nay dê để chắc ban thlo bạ để ban thái sầm lăng mưa cho mót trong cài nè cho tích cho mót trong cài bao nhiêu nó sầm lăng mưa cho nó ói ở chỗ hốt đọc cho nó về sao tới tích tới rồi lót tới cao rồi lót cao rồi hốt đọc cho nó mót tới rồi lên trong cài miền trầm tới cho là dạng cài lên nhà ta tệ sọc hả mẹ nè cho là cho mót ngọc từ tay mình miên không ra cho cài bao nhiêu mình men ta cho nó về là cài pe mót ta cho thông về linh mót tới nó sao cho là tích bầm phật chẳng sầm lăng mưa cho tích nhưng giờ mà chỉ ở dù tới dương đừng khơi tha tập khiếp cứ không cài bao nhiêu nè miên là vay sọc nè sạt to nè chi vô say nháo bạt tay tạ say nhà lên khơi miền Anh kia miền Anh chưa đây sầm lăng mơ khăn cai khơi đặc cho tật tê ọt miền ấy từng o nè khơi khăn cai thong sầm lăng tờ lơ tờ cram là vâng là với ọt lý ọt miền khơi anh kia ọt miền khơi mua sọc mua sai ọt miền khơi là na khơi trầm tật cho tật tê khơi ta cao thay được lấp tay cao bài chơi tới khơi nhầm pi sang kha là thò bạt ra cái sang kha là thò cao luôn về rồi lật luôn về pan nhà cao chẳng dương mưa ta lẹ cả nạc cho là cho ngọc nâng thử vậy nhẹ thay tam ram bẩn đá cho lang nâng cho hỏi cho về cho lấy chia tam từ và là công prăng công phải chia công bằng khom thì mấy công phải chia công bằng khom cho thì mấy ở sma cho hết ở vì la luôn về tới dương trăm tại vì nật trăm đập năng và kênh vì thi sắc lạc này cả chậm ra phần năng hơi dương ngọc ngặt tục về ngặt của bây giờ khác bây giờ hơi đập hơi cứ trớp chi diễm bạn để mặt ở cả đập từ đấy bạn để bạt tam từ đấy ở cao tới chia cả bạn để bạt chẳng dương miền màu về ngắt miền màu về đập chẳng dương bạn để bạt ngọc ngặt từng óc nè ham cho chê kia ham lô la bờ đã bị thua mau mình toàn đo mau tới chô chầm ra ẩn tiền chô hơi đa chừng crom mới chôn mong coi từ tiền miền ta cách phần năng ọt miền cách gì ta cắt rồi kia ta chê kia cứ ọt thế của dương nè chầm ra thua này mình mến nè đại dương mau chỉnh nôm mau ta chê kia bị giàu như thế chẳngត្រូវមើលខ្វៀលចិត្តខ្លួនឯងរៀងខ្លួនមានស្មារតីញាក់រលឹកខ្លួនឯងកុំចាំគ្រូថាគ្រប់ពេលវេលាត្រូវចេះដឹងកិច្ចអ្វីដែលគ្រូប្រាប់ហើយយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើតាមទៅកុំចាំតែគ្រូដាស់តឿនគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាព្រឹកល្ងាចអត់ដឹងកិច្ចខ្លួនឯងថាត្រូវធ្វើអីនេះគ្រូប្រាប់ថាអង្គុយហើយពីអង្គុយបើអង្គុយនឹងវាមិនល្អមិនnâng tê ram nông phải che tờ riêng miê tê dương cho chầm ran tới cho hơi đa chừng gram tiết tới chừng gram hơi trôi mà chầm ran tiết tới chầm ran chi diêm lực cho trên những chỗ lại cho tiết tới này tao vô cách tập văn năng hỏi thì cho tới công phần đói công phần lấy chất năng viên mình lót tới nà thế phần này dưỡng che phần đói chất chung cán coi tầm một nén đã tập mà nên nâng tới sẽ đòi lên chất tới na tới này bắt ở từ kịch
ជួនកាលទៅអង្គុយជំនុំគ្នាជួនកាលដើរមើលព្រៃព្រឹកសាយណាតបាត់ទៅអាហ្នឹងមិនបានធေါ်អត់ទេគេថាដឹងគ្រប់អរិយាបថដេកដើរចូលអង្គុយដឹងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាមិនដឹងតែពេលអង្គុយចម្រើនតែមួយមុខទេគឺដឹងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាមិនមែនដឹងត្រឹមតែការអង្គុយតែមួយភ្នែនហ្នឹងដាក់តែមួយភ្នែនហ្នឹងចុះស្រាប់តែលេងខ្វល់លេងរសាចិត្តអត់ទេគឺរសាគ្រប់អរិយាបថរសាគ្រប់ដំណើរដែលយើងប្រព្រឹត្តទៅមិនថាដើរឈរអង្គុយដេកគឺចិត្តហ្នឹងនៅក្នុងកម្មដ្ឋានជាប្រកបដីអាហ្នឹងហើយបានគេហៅថាអ្នកភាវនាណាកាយភាវនាវិជ័យភាវនាមโนភាវនាណាអាការសង្រួមកាយរសាកាយគ្រប់អរិយាបថដេកដើរចូលអង្គុយហ្នឹងឲ្យនៅតែខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងគឺជាអ្នករសានៅកាយហើយកាយភាវនាហើយឲ្យកាយហ្នឹងវាភាវនានៅក្នុងការប្រព្រឹត្តក្នុងធម៌វិជ័យភាវនាគឺយើងអត់មាននិយាយអីតែប្រេះតែផ្ដាស់សម្ភាបលាបាតិរឆានកថាទេមានតែការសង្រួមក្នុងធម៌ចងចិត្តក្នុងកម្មដ្ឋានអត់មានទៅតែចេះទៅលោឡាហ្នឹងហើយគឺវិជ័យភាវនាអ្នកសង្រួមសម្ដីចម្រើនធម៌មិនឲ្យមានភាពរហេតរហូតតាមផ្លូវវាចាចិត្តភាវនាប្រកបដោយសតិសម្បជញ្ញៈកើតឡើងមករលឹកដឹងខ្យល់គ្រប់អរិយាបថមើលចិត្តខ្លួនឯងបើថាចិត្តនឹងវាស្ថិតនៅក្នុងកម្មដ្ឋានក៏ចម្រើនដោយភាពល្អទៅបើចិត្តណាវារលត់ទៅត្រូវចេះដឹងខ្លួនមកវិញអូទាញចិត្តមកវិញជួនកាលអង្គុយទៅជួនកាលដើរអីចឹងទៅចិត្តនឹងស្រាប់ទៅអីណាតែបាត់ទៅត្រូវចេះដឹងខ្លួនមកវិញអូអញរលត់សតិបាត់អីតាអញ្ចឹងទាញចិត្តមកកំណត់ដឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលវិញអានេះបានគេហៅថាជាអ្នកភាវនាជាយោគីវិចរជាអ្នកចម្រើនធម៌ជាអ្នកបដិបត្តិធម៌នេះគេហៅថាអ្នកចម្រើនធម៌ជាអ្នកបដិបត្តិធម៌អញ្ចឹងធ្វើឲ្យបានតាមអ្វីដែលណែនាំអញ្ចឹងជាយាមបដិបត្តិដែលស្ងប់ស្ងាត់ចោះ